I bok ljudi, dobrodošli u novi video i ujedno novi gameplay. Danas igramo Cuphead. To je igra koja je izašla 2017. Koja je poprilično dobra, moram reći. Ajde, dosta je teška. Evo ga. Znači Cuphead. Radi se o tome kako su jednom davno bila dvojica braće, Cuphead i Mugman, koja su živjeli u tom nekom Inkwell Isle i lijepo su živjeli svoj život. I onda su jednog dana došli do vragovog kasina i odlučili se kladiti unutra. Zašto ne? I bili su imali su jako puno sreće u toj igri. Tamo su pobjeđivali po hodama i išlo im je super, pa ono, zašto ne bismo nastavili. Ali jednog dana je došao vrag i rekao da ako izgube da će im uzeti duše, ali ako pobjede da će im dati cijeli kasino. I ovi su na to pristali i izgubili. Tako kao mole za oprost, da li može nešto drugo napraviti umjesto da mu predaju svoje duše. I on je rekao da ima neke stare dušnike, pa da može uzeti njihove duše i kada ih pokupe donese u njemu. I onda se radi o tome igre kako idemo po te duše. I kada ih sve skupimo donesemo njemu. Uglavnom većina igre su boss fightovi. A ostatak igre je run and gun. Imamo tu ovaj sad na loading screen, uzela front flipove. Što traje? Evo ga. I sad nam ovaj tu stari govori. Kaj ste se to uvalili? Razmišljajte prije nego što kaj napravite. Ne kužim zašto se uopće išao kladiti. Ja sam možda samo pobjeđivamo, vjerojatno bomo i sad. Ali ono bio to veliki rizik. Iz nekog razloga ja ne mogu lokat kad ovak držim. Evo kad ovak imam, onda mogu pucat. Ili ovak. Ili prema dole čak mogu. Ali ovak ne mogu. Pa ću ovak morati trčati. Pucam. Evo ga. I ako igrate two-player mod možete oživjeti igrača na ovaj način. Ovo je neki posebni napad. To je to. Idemo sad početi sa pravom igrom. Kad sam prošao tutorial. Nešto sam htio proći tutorial zbog tog jednog novčića. Sve za novac. Evo ga. Evo, i sada kad smo napokon izašli, prvo ćemo pitati ovoga, nešto, i on će nam dati pare.
Idemo prvo u trgovinu da skupijemo neke novcima. I sad tu imamo meni kada skupimo. Ja ću skupiti ovo. Budete vidjeli zašto. I on sad tu kaže kako da se equipamo to kad smo se kupili. Evo ga. I sad kad smo to napravili idemo na prvi stage. Botanic Panic. Ovo je boss fight i nije toliko težak koliko su drugi. Ja neki su fakat ono katastrofa kako su teški. Ali dobro. Ne je bilo tak zabavno da su svi lagani. Kao što sam već i rekao, meni je fora. Evo ga, porazvali smo krompir. Sad nas napada luk. Evo ga. I zadnje, mrkva. Nije baš neka normalna. Evo ga. Dobre, uspjeli smo. Možda mi to jači smo od mrkve. Ne. Mislio sam da ću proći no hit. A me zeznula ta jedna mrkva. Koliko nam je trebalo? Minuta i pol. Ok. Imamo sljedeći stage. Koji će opet biti boss fight. Eto ga. Ovo nam je sljedeći boss. Budemo još samo ovaj stage. I to je to za danas. To je za ovaj video. Nešto mi ne ide danas. S Cupheadom. Ali dobro. Možemo mi to. Koliki su kače? Gledaj.
Ja. Čak sam izgubio. Ne vjerovat. Očito da mi danas ne ide. Aj, skači. Sve što je roza možete perije. Bilo kaj. Yes! Tu! Ok. E sad, zašto sam uzeo ovo iz shopa? Zbog ovoga. Jer bi ga bilo teško pucati s ovim, ne? Samo moram skakati, a ovo tu ga prati. Pa to lakše. Ovo tu kad postane grob, to je lakše. Evo, prč, no hit njega. Evo ga! Najjači. I još samo da vidimo rezultate i to je to. Minuta i 19 sekundi. Ocjena B. Ili 4. Pa dobro. I uglavnom, to je to. Prošli smo njega. Ovaj Rain Gun ćemo proći u drugom videu. A vidimo se u sljedećem. Bok!